Barang kawatas kasajun amacin kacuncu. Villarispa Ñawpaq Kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa Identidad cultural. Costumbres, saberes ancestrales. Una sabia comparte la música autóctona. Sus letras hablan del valor de los antepasados. Cada melodía es un mensaje que enseña, recuerda y guía a las nuevas generaciones. Una iguatas, imaynamanta ruwakuq kay mikhunitas. Mikhuna cosa. Are. Mikhunasmanta unayqa lawalla mikhunaka lawa, mote, hanka, pitu, chaylla mikhunaka ovejama apanapapis, mote o hanka apanaka. Kunan tiempoqa manaña wawaspis mikhuymanankuñachu ni lawatapis. Unayqa wirawan mikhunaka. Wirawan acostumbrasqa kayku y chaywan mikhuna unayqa arruspirisqa makaqchwi. Chay acostumbrasqa kanaka, pero hasta kunapish wakin wasisniykupiqa wayk'ukuykura lawatapis imatapis mikhunchikqa porque kay ñawpipis arroz grave carlos upiapun mikhunchikqa wakin lugar puede ser wakin ma mikhunkumanchu pero chayqa wakin yachaqkunaqa mikhukushaykura kunan amapis kashan chay. Imaynamanta ruwakun kay lawita, por ejemplo. Lawa, digamos, trigo lawaqa partinchik lawata chankasqata chaymanta ruwakun. Ya, triguta parti, hank'anachu triguta? Hanka lawapish ruwakullanta, trigo ajena chawamantapis partikullanta. Ya. Y chayma imitasta churaykunki? Papitata, mana aychatapish campopiqa llanta waysa uhinata atiku mana aychatapish mikhukullan. Y hasta un saborcito llanta tapiqa mana. Campopiqa sigi pero llantata waykukushayku, sigi aplicajayku maychis unayqa. Vale, chay porque chayqa igual yanaparin kay tema de ambiente nisqamanpis, y imaynamanta yachakurqanki takiyta doña Jesusa, mamaykichu yachachisurqa o pitaq uqanllachu tal vez gustasurqachu taki. Mama yachariq takiyta chay copiariq kani chaykamanta takiriyta. Imayna kashan chay takikunasmanta parlaspa? Paykuqa pensastaykuta hinacha kamas mamayta uyarikani, tumpata mama yacharichiwan hinamanta letrataqa nuqa ruwani, nuqa bachillerkama estudiarqani mamay bachiller awparqa. Ichanta mayqa cancionesta kapusunki doña Jesusa? 6, 7 chusma yuanichu. Ya, chay takikunas ima takikunastaq kashan? Wakin Marcadas, Guadalupe, Pajpacos, Trillawañas, chaynashata urqurarqayku. Ya. Chay turupiqa turumanta takihay. Chay imaynatachus pullan. Pullasinqa palmarcito mikhunayu yakutuyaq awaray hachasambay señoray, wakitaypis tiyapuwan sarraqichik ningrisito oro qullqi zapatito kachasambay señoray, ch'arkita kay yachaqkuna queso q'alpi yachaqkuna hasta yanapariway kachasambay señoray, kachasambay wakata quway chayllapuni kasi nuqa costumbriqa haqaypas karasqa. Ya, imaqtin chay uyarinchis, no, kay Mama Guadalupe siempre takinku, no, Mama Guadalupe wakitata quway nispa. Imaqtin chayta mañakunkichis? Porque wakin mamitas campopiqa kapuaykunta chay santos nisqa y chaykunas vela churakuqtiyuqa quwanchikchani chaypi nuqa machinqa rikuchu Sapa Guadalupe chamuqtinpis k'anchakunchis Aria. chanta mañakujanchis chaytaqa takiyta urqunki chaymanta. Ya, pero wakita es faltan, digamos, yanqakunapas wakitaqa churanman ninchik, hinas hasta ashkita wakita valin. Ya. Chayrikta wakitatapuni may wakitamantaqa miranqa waychanqa multiplicanqa. Astawan. Chay wakitatapuni mañakuyqa. Ya, charayku chay.
piskunachus uyarimushanku radio chaski atisumanchu takirita takisituta takirisuman piskunachus uyarimushanku radio chaski. Takirima tusuchi nispa chay takirima. Ya. Sarsillotapish rantipurqayki, sarsillotapish rantipurqayki, anillotapish rantipurqayki, churakuwaq chari ñañitay, churakuwaq chari ñañitay, manachu gustanki ñañitay, churakuwaq chari. Punchitutapis awapurqayki, punchitutapis awapurqayki, chuspitapis awapurqayki, churakuwaq chari. Chuspitapis awapurqayki, chuspitapis awapurqayki, churakuwaq chari ñañitay manachu gustanki. Chay hinallata takirikuyku, chay hinallata tusurikuyku, yachasqaytaykuta ñañitay llaqtitaykumanta. Chay hinallata takirikuyku, chay hinallata tusurikuyku, yachasqaytaykuta ñañitay llaqtitaykumanta. Chay kashan ima takisitu kashan chay? Arco tusuchi nisqa. Arco tusuchi y chay ima killaspi tu takikun. Kay Guadalupe chaypi chashatkas takikun arco tusuchi. Doña Jesús achantapis tal vez tukuchayniman chayasun mayqanchus kashan kay entrevista y bueno tal vez atirisuman apaykurita saludarita uyarimuspa kashanku desde la comunidad de Pasupaya chantapis kashankucha familiares kajkuna. Uyarishankucha Pasupaya llaqtaykupi mamaypis chaypicha kashan, runaypis chaypicha kajan, pues uyarishankuman, pues chayllal kajaman, entero uyarimukunapa uhatunapay kachun. Muy buenas tardes.